Welcome to PFTV. Spethu Mabaso, talk to us. Hayi webhuti mina ngisazi nokuthi ngithini nokuthi ngikhulume lephi igama. Inhliziyo ibhlungu yadumala. Ima ngaba leli jilafa leli lukuzana leli Pirates. Lelo kucoach head coach ePirates ebizela ukuthi azoba head coach afuna sifelele stadium akasitshela. Webhuti sinabantwana sizele thina sobaba ungasiboni sinje usibona masimile lapho uthi hayi inhlanje ngoba ngibona ngigqoke lamazazi. Liyasebenza lekhanda nginomuzi mina. Ima ngaba angasafuna ukucoach iPirates akashiye phansi. Phansi nje. Uyazi ukuthi la ekhaya siyahluphekela thina asinayo imaterial. Asinayo imaterial ethize siyithembele yena uHoto. Umbekelani umuntu ebenchini lo sithembele kuyena. Ugcineni ukubona umndawo wahlala ebenchini ku Sundowns. Ingoba bathembele kuyena right back. Uyazi sithembele kuye lo right back yethu. Umbeke ebenchini azosifakela undaba. Ubuyaphi undaba samgcina nini undaba thina ngoba simbone endabeni. Usekamuka nje azozidisa costing king noma ngaxolisa lento leya kuthina singabalandeli bePirates. Sithatha isikhathi ukuxola thina ngeke size simxolele undaba. Usikhostile namhlanje. Into sasizele lana thina sazela amaphuzu amathathu kuphi lapho get sazodraw neteam efe kanje. Isiwelele sifile ima ngaba lo coach iyamhlula iPirates akahamba ukudla kunopelepele sikudli la ekhaya umzondelani uTito uyazi ukuthi la kuPirates la umuntu onamagoli amaningi uye uTito kule season. Utithu namagola u6 abomuremi abombuthuma kuyiba amastrike ePirates bale emuva kuTithu kodwa uyakwazi ukufaka uTithu kusele 10 minutes awubona ukuthi ukudlala ngeplay ima ngaba basasifuna isize stadium abasitshele thina asitoyitoyi thina sinasi isikhathi sofana lesabomaki ukuthi sizohamba sithi siyatoyitoya ngoba nako badrowe 1-1 sithi sotoyitoya thina iPirates ayidlali kahle gete lo msangano wabo lamthutha sinayo thina into esiyikhonayo thina singamabhakani yathina ukuthi singasize stadium sayikhalela thina sinamathiyesi thina esiwakhokhelayo kunamathaveni eKaSlethu ukuthi singalibuka ibhola lizele phela ima ngaba bazoqhubeka basidlalela lensambatheka yabo ngeke baphinde basibone thina la so ihlalele endlini bazomkhumbula uma basoneflag yakhe ngenza ngathi ngihlanya ngishiswe ilanga kanti angihlanyi ngisuka ngenzela bona ukuthi abaye phambili irongo lento abasenza yona ima ngaba basafuna ukuswinela ama game njalo thina maswini 20 game sekusele le 10 kuba inkinga ukuthi sesibophela kule 20 le phela ngasikudala sesobizwa ngabogcina ku 20 point FC serious siyaphela kancane njalo ama game makathi 20 siyahluleka ungidlula kule 20 le phela mhlawumbe sithi solela sina 50 kuphi lapho gede ngale Pirates engathi ithengwe ngama-million kuthi ungafiki ku 50 point Ufakelani umphathi? Ufakelani nomjita lona? Ubani undaba? Umisaphi umuntu anabo more than 8 game angadlala. Bese azogcina athi abalandeli bePirates bakhuluma kangaka. Futhi labantu laba thina sifike la silungile siyabantu besonto sishintshwa yiyo iPirates. Sifike lana sobafundisi samba amasonto. iPirates iyashintsha kancane ngalento iyenzayo. Ngoba sisuke endlini zethu sihappy sithi siyobuka iPirates siyobuya sinenjabulo uthi singene kanjani endlini mayidrowe 1-1 basilindile ngoba besithi sithathile ligi kuphi lapho kede ngale Pirates ayife Amara, not all is lost Mabaso. Do you believe ukuthi soyithatha le league? Webhuti amathemba awasemancane abona kube kuthiwa siwinile sina 50 iSundowns siyilini mancane vele amathemba wethu mancane iSundowns sesiyilida ngephuzu elilodwa iyodlala ekhaya neDurban City wazi ubani ukuthi iSundowns izoshaywa lapha iSundowns kade yagcina ukudlala idraw iSundowns kade yagcina ukudlala idraw eLoftus iwina kuphela thu ekhaya mathi namazohluleka ukuwina ekhaya ufuna sowina kuphi ezulwini wrong. Before ngihamba iman of the match yami ngathanda ukunika ugoalkeeper wesiwelele. Yeah, usebenzile. Ucabanga ukuthi kumele simthenge?
Ha, webhuti, lo muntu lo uzama ngawo wonke amandla ukuthi uzothenga iPirates ugugile sibayisapha abantu abana40. Nango noPule samnika ichance yakhe wazama wahloko. Ingako makore lapha ngazange celebrate uyazi ukuthi siyathukana. Uvele wathi sorry. Uxolisa kanjani ukorile?